ka Synod Higher Secondary School ya ka inter school competition. Kumshi bynta ban rakhe ke jingdap snem leni ke golden jubilee jong ka Meghalaya Board of School Education ha ka khatway tarik Risaw Hajar arpulai ka lepelong de ke inter school choir competition halor ka theme celebrate the past, embrace the present and rise to the future ka belalong U Soso Tham Auditorium. Hakani ke Jingiakop rwai kynhun lawan ban shimenta pratli ki school na East Khasi Hills District. Nongbishar hakani ke Jingiakop rwai la bishar do ba bi Latam ka kongpi Warjri bat uba W.Nongsiej. Hakini ke Jingiakop rwai ka nam lahduh la yora da ka Synod Higher Secondary School ringkat ka song Pisa ka balai pau Hajar tingka ya ka kerdan baar la yora da ka St.Mary High Secondary School ringkat ka song Pisa ka baar pau Hajar tingka bat ya ka kerdan balai la yora da ka Kiddies Corner Higher Secondary School ringkat ka song Pisa ka bakatsan Hajar tingka. Hakani kesngi Latam ya ka khusnam shikin nongjap do executive chairman ke embos UCP Marak Joint Director ke embos Shillong uba McDonald Marbanyang ha ka jinga don ringkat lang kinoy kai school nagi school beper ki kimi ki kpa ki khna school bat kiwe de. Habai kren shikila pathai khobor Joint Director ke embos Shillong uba M Marbanyang ulai thu ba ke embos mentau snem ka lapelong ki program beper komisi benta ban rakhe ke jingdap snem bat ulai thu ru ba ke Synod Higher Secondary School ka bajop ha ka Jingiakop rwai kynhun menta ka sngi ka khatway tarik Risaw kan ni rwai ha ka khat khandai tarik Risaw Hajar arpulai hatura ha ka sngi penkut ya kini ke jang rakhe dap snem ke embos. Kumpa fitip ni baka jala ke jumi kayo ke jala lejom dau snem kena ispa ni doa. Pat hadin baklayo ke jala lejom ke sarkar Meghalaya ru kelas dan no ya ke school education board apo ke state ke jumi. Pada ya usnem kat kena ispa nyo polai aga kat kena tarik Oktober ke government ke sedang ya ke deka state education board ke baki aketeng ke Meghalaya Board of School Education. But mentas snem Hajar apulai kelalong san snem. De kumban bisa aja kan mau ya kata jingdap san snem. Ila pelong ya ki program ki beper. Ki pelong hang shalom, hatura, hajwai, William Nagar buat komentar ter. But mentas ni pelong ya ki choir competition hang national, ya ki school hang national kumtu. But ngi sutenat bagi kena ki shim bentama. But kerukam rwai jungki ke level rwai jungki ke bala so tenat ha do kata ta bani baro kila so tenat ha but ngin penkut ya kini ke celebration ha ka khat khandai tarik bunai Oktober ngin pelong hatura ke bani ke headquarter jom ke embosan the ya ke bagi la khot ya chief minister Madon Buram sawan penyedan rekat but ngin sepenkut ya ke jing rakhe ha ke tugas ni anu tu lagi school ke ba participate untuk school hari jing sha nomor ba kapor ke bakhap nya te ngi klemla ban khot shibun ki school ngi kham khot bun ki school ya kitu ki we ki competition ki bagi adam ya mentas ki ngi khot tam ki ban ngi khot shipotli tan ba artli ki lagi daw bomla kiyar ki la pentip ba kimla ban poi te pratli ki lawan tagasni batum ba PUI ba ka Synod Higher Secondary School ke job kawan ba ke St. Mary's ba kawan balai ke Kiddies Corner Secondary School ke school ke job menta ke Synod Higher Secondary School kan select catura ban perform ha tu ke segi ke bapni penkut ya ka jing rakhe ke kat kendai direct Oktober kan sapekut ha tu ke segi ke subjek musik ladon lupa menta kan balong ni dang ai tak yang kelas 11 dan 12 tahot ka dei ke ba pi tingin hak perkat di menta ke perkat dan seluruh ki kena bakin shim ni kan ikut ke subjek ada kelas ke badang red kumjo kejing ekran ya kata kadangnya syah ni kelab bon ba menta bat kelas 10 bat kelas 12 ke bele exam ke long silak tam tan ki mensyua ke por badang sedang te da bon eru tan lai pasal sebab bon lagi tu ki por te da bon ke school tan lai pro supposedly menta te school ke ar hajar tam ke bele ya ka ke ba bukan apa kila ke jumia Meghalaya kalau don sisa ke jengkiu ke kerau ba hadir ke sampusnya kat kum ke ni gejuk ke mentangin hapen le ikum ha ni gejuk pen krek kina ya chat ikum tu bagi nget skam ba in la ban kampen ba shosho ni gejuk aji sekri ki kena dia ke jalahi ba ni mah